بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وفرض علينا صيام رمضان، وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نحمده جل وعلا ونشكره على نعمة الإسلام وعلى هذا اللقاء مع هذه الوجوه المنيرة بالإيمان في هذه الليلة المباركة في قريتنا فاملاب. نشكر الله عز وجل ونصلي ونسلم على أعلم الناس بالدين وأحسن الناس دينا وخلقا وأفضل المصطفين نبينا محمد صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين المنتجبين الأبرار الكرام وسلم تسليما كثيرا. وبعد. مسيبة جلب تدب يتي الله سبحانه وتعالى يتور لكانكو الله وفدي يتي en jarnimo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala jaarore nde o fuddi e jarnede o Allah moƴƴorɗo e meɗen waɗugol en julɓe neminira en ko wiyete kon halawatal iman, bele nduru gomɗinal ko gomɗinɗen kon kanko Allah tabaraka wa ta'ala takkiduɗen ɗon e ko ɗum ɗon yadata kon immorde gomɗingol malaikaɓe makko ɓen, gomɗina defte makko ɗen, gomɗina nelaɓe makko ɓen, gomɗina kodduruye on ko haaɗi e ko lewni e makko, ko boni e ko moƴƴi e makko, ko yela e ko moola e makko, fuu ko immorde makko kanko Allah tabaraka wa taala, kanko woni muuyuɗon yo ɗum wonu. Gomɗinɗen kadi hooliɗen ko tawtata ɗon kon woni hoolagol garal laakaral ngal. En yettimo kanko Allah moƴƴorɗo e meɗen ɗum, en ñaagike moƴƴere makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala, en torike mo ɓay ko kanko woni moƴƴuɗo yiɗɗo torede on, kanko woni betejo jaabinowo torare on. En torike mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo tabintin en e dow islamu ha ñande o jettiti en. Amin. So ɗon feƴƴi haray en duwanto annabi meɗen ɓurnaɗo tage fo nulira yurmede, woni annabi meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. fi hen ɗum duranten oɗo nelaɗo, oɗo annabajo, ko tawde oɗo ko o moƴƴere e dow meɗen, ko en yamiraɓe kadi duwanagol mo, ko en fodaɓe kadi moƴƴere e nder duwanagol mo. Allahu tabaraka wa ta'ala wi en: inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahu tabaraka wa ta'ala wi andede Allah e malaikaɓe mum ɓen hino juulude e dow oɗo nelaɗo. Hey ko onon yo gomɗinɓe, onon kadi waɗe ɗum, onon kadi waɗe ɗum, onon kadi juule e dow o, hisinon mo walla hison no wi'ira o. Haray oɗo nelaɗo Allah e meɗen, annabi meɗen ɓurnaɗo tage fo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, si en juuli e makko laawol gotol, Allah juuliray e meɗen sabu ko julɗen e makko kon laawol gotol laaɓi 10. o maaki e nder hadise mo jomiraɓe gande ɓen sellini: man salla alayya marratan sallallahu alayhi biha 10. mo juuli e an laawol gotol, Allah juulay e makko sabu laawol gotol ngol o juuli ngol e an laaɓi 100, laaɓi 10. woni sa juuli e maɓɓe laaɓi 10, Allah juulay e ma laaɓi 100.
idan haray juulugol e maɓɓe ngol kamɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam moƴƴere mum nden ko enen jeyi moƴƴere nden ko enen jeyi en juulaari e maɓɓe allah ɓeydi en juulaari e maɓɓe allah toni en juulaari e maɓɓe bimana allah alɗi si en juuli e maɓɓe ko enen jeyi moƴƴere wonde nden e nder salatu on haray hiɗen toro allah yo ɓeydu jam e kisiye e dow maɓɓe kamɓe e yimɓe bele bon maɓɓe e dendangal wondiɓɓe maɓɓe ɓen ɗum woni sahaba ɓen duhiɓe suddiɓe wuridunoɓe maɓɓe hankin hatta atahumul yaqin ɓe warri noon ɓe wakkilori noon haalaje maɓɓe ɗen huuɓiti kono ɓe iwari ɓaawo nelaɗo allah muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɓeɗo ko ɓe rijalum la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah ɓeɗo ngiigu e mecce maɓɓe ɗum ɓorari ɓe fi allah ɗum selinari ɓe laawol allah tabaraka wa taala ngol ɓe accitingol ɓe jokki goɗɗum ngo bal jahadu fillahi haqqa jihadihim haqqal jihadi hatta atahumul yaqin ɓe tinnino kamɓe ɓeɗo sahabaɓe ɓe tinni fi kaɗo diina ɓe wakkilani kaɗo diina ha laje maɓɓe huɓiti e dow ɗum en turki allah yo allah ɓeydu jam e kisiye e dow maɓɓe o ɓeyda jam e kisiye dow ɓengure nelaɗo nden o ɓeyda jam e kisiye e dow kala julɗo taaɓiɗo ka islamu ɗo taɓande maɓɓe jokki batte maɓɓe ñentiniɓe ka finde ka jikku e ka dewe so ɗum feƴƴi haray ɓawnde men salmini on goɗɗo salminago islamu teddungo ko ngo woni salminago yimɓe aljanna ɓen ka aljanna ɓe wi on jam e kisiye e dow moɗon ɗum wiyete ka arabu assalamu aleykum wa rahmatullah haray en jarni ceerno meɗen karamko meɗen ɓe anndanɗa hoore ma allah tabaraka wa taala moƴƴori e meɗen tutugol ɓe hakkudeji meɗen pamalako ɗo karamokojo al alimu rabbani misbahum karamokojo islam mo tawhidi e sunna o ko o lampu ko o ndaygu ɗum noon kadi ko o ndaygu sanganiɓe yimɓe ɓen si wuuri ka karamokoɓe ɓen hala bone waɗay ko ɗum waɗi ɓe karamokoɓe meɗen ustad baba galle ɓe mamum bulliwel ɗo toliɓe fewno ɗo amérique imamuɓe meɗen ton aɓe seedike juuragol en yontere feƴƴude ɗo ka juulirde meɗen kalbelen e ɓeyditangol jama on ɗaɓɓirde ɓe ɓeyta jama on ɓe wonno e mantugol karamokoɓe lagine ɓen moƴƴa du'at ɓe ɓen lagine ɗo tinnare nden e wakkilare nden kono mi wiɓe yoɓe wattan haqqil julɗo fuu mantata hoore mum en mantata kadi goɗɗo en laɓɓinta goɗɗo ka allah kono en sifoto moƴƴere nde wondi nden la nuzakki ala llahi ahadan allah wallahu yuzakki man yasha allah laɓɓinta mo faala laɓɓinde kono ɓe karamokoɓe jooɗiɓe ka yaasi wondi e o jama men e ɓe yimɓe men no noddude ɓe no multude ɓe no faljitude ɓe no yiɗinde ɓe gandal no yiɗinde ɓe islam ɓe karamokoɓe sen heɓano sifa ɓe ka leñol meɗen en heɓano sifa ɓe ka communauté meɗen en heɓano sifa ɓe ka leydi meɗen en bonirteno bone molanaɗo sabu yaadu ko nambara yaadu ko tana on andi mo yehi o naɓori ko goo o eto wakkilo ha o artira ko naɓori kon ma o hayka ko naɓori kon o addora ko tawi ton kon hari si goɗɗo fokkiti ka leyɗe porto ɗo ko wiyeten kaari no yaade e naata e keferaku ka mo fokkiti amérique e wiya himo yaade woni e keferaku mo fokkiti europe e wiya himo yaade e keferaku kono hande yimɓe meɗen no iwrude amérique iwra europe ɓe ara ɓe tawa en ka meɗen ɗo haɗa ɓe kelɗi ɓuri en
hiɓe moƴƴi jikku ɓuri en, hiɓe wakkili ka dina ɓuri en, hiɓe toni ka bangal aduna wo ka dina wo ɓuri en. Immorde e jangugol fama dina kan, immorde e ɗuɗugol ittugol sadaka, nafugol yimɓe, fawto ɓengure mum, fawto julɓe, fawto kawte nafa. Sabu kala mo haaju mum yani ɗo e wallitede ko no fanɗi ha no fanɗi fewtoɓe patron ɓe lagine ɓen wallite. Kono haysi ko miskino woni Amérique walla Europe, yimɓe ɓen nodday mo haala e wallite lande miɗo mari ande hunde kaari e hunde kaari ka jikkugol ɓe. Awa ko beteɓe eɓe walliti ga moƴƴa moƴƴa. Ndaare cuuɗi ɗin, ndaaro ɓengureji ɗin jeydaɓe maɓɓe ɓen. Ɓuyi hande no mari hoore mananko lagine ɗo ko Allah waɗi sabu ko musidɓe maɓɓe yaltuɓe. Ko ɗum waɗi e nder ko wonɗen yaltude kon ɓen karamakoɓe wuuriduɓe on jama meɗen ɗon, Amérique, Europe, Asie, hay Afrique ɗo wano Angola, Mozambique, e sifa ɗen leyɗe ɓaleeje, ko wiyete ɓaleeje, leyɗe ɓaleeje. Wonano enen famirɗe ni wiwgol kaari ko ɓaleejo fihi mo ɓawɗi ɓandu. Ko mawɓe men wi'irayno woɓɓe ɓaleeɓe ko tawde hari ɓe ala diina Islam, ko ɓawluɓe finne, ko ɓawluɓe jikku, ko ɓawluɓe gurna. Amma hande se wi'i ɓen ɓaleeɓe en toñaɓe woni, sabu ka ɓandu hiɗen fota ɓawlugol ka peewal wurin hiɓe feƴƴiti en buye maɓɓe. Ko ɗum waɗi ɗen leyɗe keferaku, leyɗe ɓaleeje ɗon, o jama meɗen wonɗo yahude wuura e ɗen leyɗe. Sen alano karmakoɓe ko tambito ɓen wurtana ɓen janna ɓen waɗa bayanaji waajol artunoɗo ɗo wo en tawayi ko ɓadodirtako. En toriki Allah ela ɗuɗɗinan e sifa maɓɓe. Haray ko sifa ɗum kadi Cheikh Ahmad en ɗo Diallo bi ɓe seeni ɓe jangi ɓe senti ɓe suuɓi ɗeɗo mecce ɓurɗe moƴƴude e mecce jannugol e wurtugol e waajagol e pooɗango julɓe nokkure nden, nafaaji ka andidiraɓe maɓɓe, ka yangodiraɓe maɓɓe, ka hoolodiraɓe maɓɓe, ɓe addana julɓe pamanaɓe kono woniri ka. Idan ɗum ɗo ko Allah moƴƴuri e meɗen ɗum. Allah no wawno hara ko goɗɗo goo kadi o waɗi ɓe ɓayno woodi tawoɓe kala ka jama kalajo taƴitirta hewta e diwal maɓɓe ngal ko kamɓe on tasabu mum ka. No woodi yimɓe hakkundeji meɗen min bani jildatina, musidɓe meɗen e enɗan, tawoɓe ko kamɓe woni poɗude wuyɓe woɗɗitiɓe ɓen ɓannaka men ujjana e men ɗin ka. No woodi yimɓe meɗen wonɓe yaade haylo heɓa seeɗana darna hôtel ji, darna cuuɗi ka jina waɗe, nano woni ni. Idan si tawi goɗɗo yalti o waɗi ko wiyete ni'ma safar, ni'matil hijra moƴƴo, o yalti o ɗaɓɓoyi gandal diina, o ƴetti ngal o arti, o jooɗike hakkunde musidɓe makko ɓen himo jannude, himo waajade, oɗo no hana weltanede, du'ane, wallite, tambite, moƴƴe e mum kono Allah jarni. Ko waɗi mi wi haray en jarni Allah tabaraka wa taala ko moƴƴuri e meɗen sifa ɓeɗo karamakoɓe. Haray tarjama on a pew juuta, mi aray toɓɓe ko wonɗen yewtude ko hirde men nden ka nokkure meɗen Pamalab ɗo hande, ko yewtugol fii waɗugol moƴƴere e moƴƴagol e yimɓe ɓen ka nder lewru suumaye. Mi feccani en yewtere nden toɓɓe tati, toɓɓe ɗaɗal nden en yewtay fii ko ɓuri waɗɗade julɗo e nder lewru suumaye ɗum e ko wona lewru suumaye, ko honɗum ɓuri waɗɗade julɗo, ko honɗum ɓuri wonde farilla e dande julɗo immorde farillaji ɗin fof. En yewtay kadi fi fadailu ramadan wa fawaidu siyam, ɓure ko lewru suumaye ɗum jogi kon e moƴƴereji ko korka wondani en kon. En yiwoyay toon toɓɓe wano tati ma nayi. Yewten ka toɓɓere tammere fi tinnagol fi waɗugol ko moƴƴi kon e nder lewru suumaye ndun e tana lewru suumaye, yani wakkilagol wona neɗɗo moƴƴo. Haray ndu lewru ndu wonɗen e muɗum ɗo ko honno ndu wiyete ka Pular? Man yuzakkirni? Sabbordu suumaye. Awa intabihu, wattane haqqil moƴƴa
mi faala e firtande ɗo goɗɗum ko pular ngal tigi oɗon geli ceerno Samba mo mbeyaɓe maaki miɗo jantora himmuɗi haala pular kano newnani fahmunanir jaɓugol sabu neɗɗo ko haala muɗum newoto nde o faaminire to wi'a ka ƴiyal miɗo jantanoma piiji himmuɗi hittuɗi miɗo jantora himmuɗi e haala pular kano ngal ɗo pular no newnane fahamu nanir jaɓugol ɓe maki sabu neɗɗo ko e haala mum kam ɓurata newade faamugol ko wowla diini si koye haala goɗɗo ka ha ɓe maki yoga fulɓe no tunda ko janginira arabiya ɓe lutta e sikkitagol yimɓe goo no janga defte ɗen eɗe windi ka arabu ɓe hawra toon e mise si ɓe heɓari ko firtanaɗe ka haala maɓɓe ɓe lutta ɗon e jiɓagol ko honɗum wi'a ma si ɓe heɓi firo bongo ɓe ɓeyda majjude ɗum no heɓa yimɓe ɓen haray ko pularɓe woni wolude si konnguɗi arabu ari ga haray ko jantagol dalilaji ɗin ka qur'ana e ka matuji annabijo sallah sallam ɗulle kadi raɓɓininoto e bange noon e gaɗay ka pular fii yo wonu sabu neɗɗo ko haala mum newoto nde o faaminire to wi'a ka ƴiyal kala ko wi'a ka ƴiye ka bindi ko si firtama e haala goɗɗo ɓurata faamude ndu lewru ɗo ko ndu wiyete ko sabbordu ne suumaye tettoɗe ko wiyete suumaye sina ɗum en taƴinayi deydi yetti jalloɓe wiyen sabbordu ndum sabbordu ka pular ko sabboraɗo walla sapporaɗo sa wi sabbordu ko lewru sabbaɗo e mum on ɗum sabba suumaye ko ɗum waɗi ceerno ko wakkilide wo ko wakkilide hay aduna o waɗi tubjituri si sabbordu suumaye maayi ko suumaye daroto ka feere o ala ɗon laama haala feere ala si sabbordu suumaye maayi ko suumaye joni noon ɗum ko gila janngo han faɗɗi janngo yo julɓe o taani en ndi o taani gooto ko ye welton jaɓɓoro ɗen welaye wonki e weltare e wewlande belajo ko wewluɗen weltorɗen kon argol mayru ɗum wawa e okkude ko wiyete kon courage fi horugol ndu e naafugol ndu sabu suumaye ko ɗiɗi ko piiji ɗiɗi ɓuri mawnude golle suumaye ko asiyamu wal qiyamu siyamu nahar wa qiyamu layl koni horugol ñallal ngal e naafugol jemma ɗum no way wasi joni danki kin e darare nden walla wiyen suudu ndun e ñiwre nden no gelike walla wiyen ɓandu ndun e conci ɗin mo yalti waɗa conci haray fa arum alayhi no hersini ne awa ko ɗum waɗi wiyetake korka wiyaka naafe ko siyaman wa qiyaman dare hadise yeɗen ka imam muslim man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kala horuɗo ndu suumayeru e hoore mo gomɗini allah emo habbitin joddinin ka allah o e hafrante bakkatuji makko ɗin ɓe watti ɗon kisan kadi man ɗama ramadana man ɗamahu e hadise ogo wuri ko man sama ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban kala horuɗo suumaye o naafiɗu e hoore himo gomɗini ko julɗo gomɗinɗo e hoore kadi jondi ɗin himo habbiti ka allah oɗo o hafrante bakkatuji makko ɗin piiji ɗiɗi e nder o hadis gomɗinɗo eɗen andi ko hombo kono famanil muhtasib ko hombo ni habbitiɗo joddi ka allah ko on tawo waɗi farilla allah on dewti ɗon sunnaji ɗiniraɗo sunnini ɗin nafi julɓe ɓen habbitake e maɓɓe hay wiyeede shukran a jarama e misal salliɓe ɓen ka juliddaje ɓe danko juliddaje ɗen yangikin no ɓeydi ka suumaye tawa ɓe habbaki yo julɗo ƴettu goɗɗum okoraɓe ɓe waɗirari fi ɗum ka allah ɓe habbiti joddi sonnaɓe ɓen ko kamɓe woni ka kuri haray ɓe ñitto hiɓe lakka
hiɓe tampide e korka hiɓe tampide e gulendi sunna kati wela heɓude heɓugol ko defete kon e welde e mettude fii ko defugol ko heɓi ko ɓuri mettude fii mo hoolaki yo haldo e ɓengu makko jango addi dépense min mi defa o ɗaɓɓitay ɗi kaw makko neldunomo ɗin o yatuma o jonne so a ñalli ka kuri ceerno a wiya e ɓengu makko patron kono si sonnaɓe wattunari haqqil ɓe ñallay ka kuri kamɓe kadi ɓe defa ɓe yango e suuma e handu maya ɓe perda ɓayno wuudi seeroɓe modi mo wiya conci julde si heɓaki on mahidama ko ɗum o nanay ɓe mari tindol kamɓe ɓe innagol mboyri yari mboyri mboyri yari mboyri o ɓe mana men turbi mboyri min ɓannani mboyri ndi mboyri ɗon yari mboyri ndi min turbi ni mana ko gorko o wona ɓari ndede ɓay conci julde heɓaki o wonti mboyri e no laba kala heɓuɗo feere yo holtin ɓengure nden ka juldama ka juldere a iid ɓe andi tun kan laysa al iidu liman labisa al jadid iidi wona wonande wattiɗo tun kesol ko wonande mo ɓernde mum waɗori kulol allah mo korka hebbini e fondo mum kulol allah ko o jeyi iidi wona yedduɗo allah e suumaye sali jonnitude korka haqqe mum daroyo non ñande julde e nameɗen ka bon fête no moƴƴi mo heɓi feere yo holtin sonnaɓen o holtina ɓen gurde kono onon kadi sonnaɓen sabi allah si modi mon en heɓari ko holtinira on ko on andi toon heɓaki tawon kamɓe tigi ɓe paasi kikkunkun sabu wattana haqqilde kala holtuɗo concol kesol ka worɓe koyo holti sonna makko ka conci islam mo ñaami koyo ñammiɓe de wona yontigi ñalluka golle to rewa ka kotan dembaɗa pesa ɗon 50 kilo tew ƴakka ngun ɗon fof ɗon 50 000 tew watta ɗon vintoro e siparu ɓuɓuɗam ara ka suudo e wigol hande miɗo haari mi faalaka ñiiri ara hittoro e ñiiri ndi ara ya to ñiɓi ngure maɗa to ñi sonnajo mama mi nasi ɗum no pamanaku ɗo kono ka saare no woodi waɗoɓe ɗum ɓe rewa e kamɓe tum ɓe commando koyngal mbeewa ɓe ƴakka ha ɓe haara ɓe sokkita ñiñe ɗen ha laaɓa ɓe waɗa omo ɓe loota hondu konfi wota uwe ka suudu ɓe watta ɗon vinto fiyo wojju ɓe yara siparu ndiyam ɓe ara ka suudu ɓe na debbo aɗa no ronki hande wallelami ɓe ka maalo en waale de ɓay ala ko ñaame ade faano awa alhamdulillah worin hande miɗo haari ɗaɓɓita 5 000 jonna debbo wiya yahe amono feere ɓen ɗaɓɓon ceke oɗo ko zalimu li nafsihi ko toñuɗo hoore makko ni si a ñaami koye ɓe ñaamu si a holti koye ɓe holtu sina hara a walli reedu e leydi tuuɓuɗa yafanena yandi mi heɓi yeru complet gooto so newni mi ñaami watto onon kadi ha ko alata so newnaali sende mum ma accindina men ko fottande wo idan suumayeru ndun e gandi mo hoori ndu naafindu e dow gomɗinane habbitagol joddinin ka allah moƴƴere makko ne ko yafanede bakkatuji ɗi fuɗɗorde e ko yewtete kon fi nduɗo lewru suumaye taw ko ɗe ayeje ɗe joolirɗen ɗo joni futuro on ka darde aranere e ka ɗimmere allahu subhanahu wa taala wi kutiba ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyamu kutiba bimana furida kono yafe seeɗa mi diwi toɓɓere goo ka hadiseje ɗa imanan wahtisaban on wiɗen imanan on koye taw tigi no horinude e gomɗinan wona fi feere ala ihtisaban on ila horude joddininka ka allah habbitiɗani a ɗaɓɓa joddi korka ma kan e juuɗe goɗɗo a waɗira fiyo goɗɗo holtine a waɗira fiyo goɗɗo waɗane banko fiya heɓu baraji kodi kon e nder korka heɓugol kulol allah heɓa no hulira allah male natoye aljanna arden e aya on allahu tabaraka wa taala wi ya ayuha alladina amanu hey kono yo gomɗinɓe ɗum ɗo ko ewol teddungal nidaul karama nidaul ihtiram allah teddini julɗo allah teddini gomɗinɓe ɓen o wi ya ayuha alladina amanu hey kono yo siftorɓe gomɗinal
وياري يا أيها المؤمنون ويا أيها الذين آمنوا أي الذين المتصفون بالإيمان بيمبي سفتر بقومدنا أندرا بقومدنا من واو بقومدنا واوي دون كتب عليكم فرلا ما يمودون الصيام